BJP Bodol by Buto Kaizagi Katalaizak Haphangni Tikhwlaina Naizagi Tongo Ipft Bodol 14-15 ষোলো জুন শালমারিও আমবাসা গন্দাতের সাথে রয়সাবাড়িনি পার্টি মুরুগনুতুই কক্তিশালো IPF তিনি কেন্দ্র মথানি ককচাবলাই মুঙ্গ অবহাইন মা তংজাক লাইখা IPF তিনি অজামারক হাইফানসে বরক মা তংজাক লাইখো হাপাং আলাইদা অঙ্গানো পার্টি আলাইদা অঙ্গানো হनै BJP पार्टी से बुतो खाइफानो हापांगनि ले सकगै रिहरग्लाक हनै कक्तिसालनि सालजानि IPF तिमो थारकनि केन्द्र कमिटिनि आदंरकनि ककसाब लाइमं हेखेबा से आदंरकनि ककसाब लाइमंगो अबनो गासै फैग्या BJP बदल रक बुतो खायै IPF तिनि आदंरकनो नखक सकसावै याकं याक सबायै बोआ सबायै हाफांनि तिख्लायनानि केसे केरें खाइ दंगो हनै तांसालो Agotala Press Club Koktuma Tumeroni Panda Kaye Koktisalne A CSC Adongroni Kokchap Laimongo One Chok Laimani Kokno Shaikanarika Bodolni AGS Mongol de Burma Sakha Tangnai Choddo Pondro Tai Shulo Shaltamni Shalo India Pano Korok Chidok IPF Tini Adongrok Marki Shako Tukuman Lebeika Nok Hook Sabai Jakbaika Shoksa Jakbaika Yakung Baika Yak Baika Tai Buarok Baika Nei Borok Haino Hai BJP ni Kedar Bahini 300-400 jana Borok Russia Bariwo Bijay Utsav Khlainani Nei Thangai ba Bijay Utsav ni Mungai Borok Haino Hai Azagabo Chini Takhogrong ni Uporo Party Officer Thangai Hamla Khlaika Ebong Hamla Khlai Khorongni Serious Aba Hayungka Totally Jengnukha 16 jana 15 তারিখ থেকে 16 তারিখ ও দুইটা দিনও চিনি বড়রক সিরিয়াসলি দুখমান দেখা লোকসভা চংবারিনি ইয়াগুলোনো IPF তিনি আদংরনি শাখাও অবাইকে BJP আদংরনি বুতক খাইমং নখগো হর সাকজামং রনো খবই গোबांमा जुदा जुदा सामं सिरा खाइजाकमानि बांग्रोगङै फेमेनि आ बांग्रो खाइमानि तंमंनो बरक चेरि वान सकलै नेलेमेनि जे साखेफानो BJP बाय IPF नि कथाजाक हाफांनि IPF tino karuri nani bagai kese kereng te chukli segi tongo BJP ni adong rokhnai Sakha AGS Mongol de Burma BJP rok ni mansuk mong borok jara kaisa chono nangkha tabo khoite chono nanglak aba haike wansuk mani bagai ebong borok ekok na tirpawok ras kayam khlaimanani awan sukmani bagai hoito borok wansugo IPF tinar khlainai orne hoite tikhlainai aban bagai na borok ষড়যন্ত্র হেকেবা অবহাই গুন্ডাগিরি খ্লাইনানি বাগৈ ওয়ানসুক কানা হनै जों ওয়ানসুকখা Pia IPF tini AGS Mongol de Burma koktma thumnai rok bai singjak phudro Sakha taboglatei soileli ehnei tabok haini hai IPF tini Sakha rogo obhaike choprobjake buto khaijaka borok bahainu kotor chobani phasing thanglai sine hinei Pia kotor choba tamo tabok phano srai kotor choba khe Haphangni kagi phainani de na kotor choba hangke hain hai BJP ni Sakha o chopromnani de BJP ni adongrokno buto khainani de borok kchung mamkhli rimanliya koktuma thumnai rokno obo haikemang nongoi tongkhangkai जों IPF tibo tei sojjo khlaiklak abono teiakai जों wansuk lekha chini শীর্ষ নেতৃত্বনি বিসিঙ্গ এবং जों BJP ni শীর্ষ নেতৃত্বরno okok sanani nayo o hamlarok obo haije ষড়যন্ত্র অব বন্ধ খ্লাইনা নাংনাই হাইকে বস কাংনি সালো जों কতর চবা जों খ্লাইনানি বাগै বাধ্য হনাই হামবাই Pia Haphangle IPF tibe BJP ka thalai tonglaimani tongmongno tei koktuma thumnai ro bai singjak phoro AGS Mongol de Burma Sakha party bai Haphang pherlaimani tongo hnei aro bahaina hai safiruka BJP party Hamya phano BJP Haphangle hamai mano hnei নাইডে जों BJP by IPF te alliance government কিন্তু গভর্নমেন্ট তো পার্টি তো IPF te bini nahar mong alada BJP bo government tonga haipam BJP party ni nahar mong alada kaisa party by te kaisa party ni uddesho adarsh phero government IPF te BJP tongoi tongphano जों tin party ni nahar mong bejo angmani bagai abo oboshoino সংঘর্ষ ongmani bagai baddo amon basing IPF tibe BJP Haphang khamani ya golono Kitchen kamani bisingo halok bai lemeni butok khailemeni chukli siklemeni kaisani Sakha te kaisa lokorok salbrum no nuglai phelemeni Pia tabo Loksaha chongbarini yagulo gonda tuisa ambasa tei Russia barini patimung rogo
Bodolni kotor IPFT ni ojamarok nogno khung sabai bujakmani yakong yak sabai bujakmani patimong ungphanse IPFT ro haina hai koi haphanga tongwi tongkhake borokni kotor choba bobo hai angnai abono tabok wana jaglai tongo jot sinai nugnai rok Bureau Report Kok Tripura.